Slava Bogu, amen. Dobrodošli, draga braćo i sestre, na ovo naše bogoslužje srijedom. Sad je već malo svježe, jel da? Što nas podsjeća da ulazimo u ozbiljniji dio jeseni. Neki od vas vjerojatno već počinjete ili ste počeli grijati ili barem dogrijavati. Mi ćemo to uskoro isto početi, ali za sad nadam se da vam nije prehladno, dobro ste opremljeni, pa će nas još malo zagrijati, nadam se, i Božji blagoslovi i bit će nam dobro. Mi danas imamo i goste iz pivnice, kako smo najavili u onom našem komunikeu. Ja sam sad ustanovio, iako smo cijeli dan zajedno, da pastor Aleksandar Saša Kalko je po prvi puta ovdje, a također i brat Janko, koji je isto omladinski vođa u crkvi u Pivnicama, i on je prvi puta također ovdje. Ja sam rekao, sad ste na povijesnom teritoriju. I našeg brata, njihovog starješinu Miroslava Čobrdu, znadete, on nam je prošle godine jedanput i propovjedao, dolazi češće, on se bavi u Siloamu i sa knjigama. Inače, za vas koji ne znate tu povijest, znam da ljudi poput brata Pave, Zvonka i ostali znaju kad se kaže Pivnice, jel da, odmah se ozare oči, jer tamo je jedna snažna grupa braća i sestara desetljećima veselo Bogu služila. Mi smo bili poprilično povezani, sad smo se malo podsjetili o toj povijesti, i u 80-ima kad smo studenti kao i ja, kad sam studirao, išli često u Pivnice, oni su nas vrlo izdašno nagradili, da kako trebali smo propovijedati tamo i služiti, pa su oni pomagali fakultet na razne načine, nekad bi Gicu poslali, krompira i sveg drugoga. Tako da su u to vrijeme, ja se sjećam, kad sam bio zadnji puta, imali nedjeljom 3 bogoslužja. Ujutro, popodne, negdje oko 2, mislim da je bilo, ili tako nešto, i onda negdje još oko 5 ili 7. Ali crkva je bila puna, uvijek. I Bogu hvala za Pivnice, Bogu hvala za našu braću, oni će nam danas služiti, donijeti nam poruku iz Božje riječi. Ako Bog da i nešto otpjevati, to ćemo evo vidjeti. Mi ćemo krenuti sa slavljenjem, jer su danas naš dvojac, u stvari trojac, spremni. Hajde da ustanemo i da se samo podsjetimo iz poslanice Hebrejima s kraja 12. poglavlja, kada nas podsjeća autor duhom nadahnut, kad kaže zato, a objašnjava prije toga o vjernosti Novom savezu, zato primajući u posjed kraljevstvo koje se ne može uzdrmati, čuvajmo i dalje milost. Milosti govorimo uvijek, ali milost i vjera i Biblija će ovaj mjesec biti još malo češće objašnjavana, jer je i mjesec i obljetnica reformacije. Njom, dakle tom milošću, i dalje štujmo Boga kako mu je ugodno, u strahu i poštovanju. To je kraljevstvo Božje. Vjerujem da sa tim strahom, poštovanjem donosimo slavu Bogu, a nama je jako dobro onda, jer činimo što je Bogu ugodno, a ovo kraljevstvo, čiji smo dionici mi postali njegovom milošću, se ne može uzdrmati. Politička kraljevstva i zemlje ovog svijeta se mogu uzdrmati i kroz povijest, vi koji znadete bolje povijest, mnoga su promijenjena i nestala, ali kraljevstvo Božje jeste za uvijek. I Bogu hvala da smo dionici upravo tog kraljevstva koje se ne može uzdrmati. Pa čuvajmo, braćo i sestre, tu milost, nemojmo je uzimati zdravo za gotovo i proslavimo našeg Gospodina u svakom pogledu. Sestru Ljubicu ću zamoliti da nas povede u uvodnoj molitvi, a onda glazbenici nas vode bliže još tronu Gospodnje. Zahvaljujemo ti, Isus.
Tko je taj kralj slave koji ljubav daje mi? Tko je taj kralj slave ko sve daje meni? Tko nad anđelima vlada? Blagoslovljeni princ. Tko je taj kralj slave? Spasitelj i Božji sin. Ime mu je Isus. On je dragocjeni biser koga smo pronašli, koji nam se otkrije u polju i zato ga slavimo. Tko je takav slave koji ljubav daje mi i gori mi uvijek svojim nježnim riječima? Moja savjest, moje sjećanje, oproštenje koje treba. Taj kralj slave, tko sve ovo daje mi? Tko nad anđelima vlada? Blagoslovljeni princ. On otkrio je nebo i sve tajne njegove. Moja duša čezne da upozna milost svu. Tko je taj kralj slave, spasitelj i Božji sin? Ime mu je Isus, dragocjen je on, Gospod svemoćan, kralj je srca mog. Isus, ime mu je Isus, dragocjen je on, Gospod svemoćan, kralj je srca mog. Isus, ko je taj kralj slave, veličanstven snage pun, neizmjerno mudar i prepun milosti. Gospod zemlje je i neba, nad stvorenjem vlada svi. On je taj kralj slave, on je sve što treba mi. Ime mu je Isus, dragocjen je on, Gospod svemoćan, kralj je srca mog. Isus, ime mu je Isus, dragocjen je on, Gospod svemoćan, kralj je srca mog. Isus, ime mu je Isus, dragocjen je on, Gospod svemoćan, kralj je srca mog. Isus, ime mu je Isus, dragocjen je on, Gospod svemoćan, kralj je srca mog. Isus.
podiže, kralju što dolazi, Bogu mom, pjevam sam, jer on je taj što mi novi život da. Ruke podiže, kralju što dolazi, Bogu mom, pjevam sad, jer on je taj što mi novi život da. Neću služit drugom Bogu, ni svom svjetskom bogatstvu. Bože, želim samo Tebe i duha Tvog bez mjere. Tvom imenu ja žrtvu hvale donosim. Ruke podiže, kralju što dolazi, Bogu mom, pjevam sad, jer on je taj što mi novi život da. Neću služit drugom Bogu, ni svom svjetskom bogatstvu. Bože, želim samo Tebe i duha Tvog bez mjere. Neću služit drugom Bogu, ni svom svjetskom bogatstvu. Bože, želim samo Tebe i duha Tvog bez mjere. Tvom imenu ja žrtvu hvale donosim. Tvom imenu ja žrtvu hvale donosim. Hvala ti Bože što ne moramo služiti drugome Bogu. Hvala ti što si nas ti odabrao da služimo tebi i daj da to bude uvijek Bože centar naših misli, naših srca, da se ne odazivamo grijehu, da se ne odazivamo ovome svijetu, ničemu što bi nas priječilo do tebe. Bože, mi tebe trebamo tvoju snagu, trebamo snagu tvog Svetog Duha da nas ispuniš još više. Želimo žeđati za tobom, Bože, i žeđamo za tobom, trebamo tebe, žudimo za tobom, želimo te upoznati. Molim te, Bože, pokaži nam svoju slavu, pokaži nam svoju volju i daj nam snage da nju možemo vršiti, da možemo biti poslušni tvoje riječi, da možemo, Bože, biti poslušni tebi kao što je tvoj sin Isus Krist bio tebi poslušan do smrti. Molim te, Gospode, da
se usudimo za tebe stradati, da se usudimo dati svoj život za tebe. Da nam ne bude, Bože, ništa mrsko što je na tvom srcu. Trebamo, Isuse, tvoju pomoć, tvoju snagu. I hvala ti što si ti vjeran svoje riječi, što si obećao da ćeš nas održati do onoga dana kada dođeš po nas. Hvala ti što ti stvaraš htjenje i djelovanje u nama, da ti se možemo svidjeti. Jer mi sami bez sebe jednostavno to ne možemo. Bez tebe smo ništa, a sa tobom smo tvoji sinovi, kćeri i doći ćemo kod tebe u tvoju blizinu, u raj, Bože. Si mi snaga u slabosti, moj si Gospodar jedini. Ti si mi sve u svemu. Ti si kamen dragocjeni, s tobom neću odustati. Ti si mi sve, baš sve. Ja nedostojno Isus Božji sin, ja nedostojno. Ti si mi snaga, ti si mi snaga u slabosti, moj si Gospod jedini. Ti si mi sve u svemu. Ti si kamen dragocjeni, s tobom neću odustati. Ti si mi sve, baš sve. Uzimaš grijeh moj slabosti. Uzimaš grijeh moj slabosti, tebe ću uvijek slaviti. Ti si mi sve u svemu. Padnem li ti me podižeš, suhog me ti preplavljuješ. Ti si mi sve, baš sve. Isus Božji sin, ja nedostojno. Isus Božji sin, ja nedostojno. Uzimaš grijeh moj slabosti. Uzimaš grijeh moj slabosti, tebe ću uvijek slaviti. Ti si mi sve u svemu. Padnem li ti me podižeš, suhog me ti preplavljuješ. Ti si mi sve, baš sve. Isus Božji sin, ja nedostojno. Isus Božji sin, ja nedostojno. Ja nedostojno. Hajdemo još uputiti jednu molitvu za jedno mjesto blizu Našica, Jelisavac. Slovačko je mjesto koje je skoro 50 godina imalo zajednicu. Zgrada je sad obnovljena, braća su ovdje i došla da
bi vidjela i eventualno pomogla nam u evangelizaciji. I mi znamo da ne možemo u nekoj svojoj snazi, niti u svojoj nekoj pameti, evo kako prorok kaže, ni snagom, ni silom, nego duhom mojim. A molimo da nas Bog vodi upravo da duhom njegovim se oživi tamo, da se duh dotakne i tih ljudi koji tamo žive i da crkva ponovno bude jedan dobar svjetionik u tom mjestu, kako je bilo, eto, skoro 50 godina. Zamolit ću sestru Marinu da nas povede u molitvi za Elisavac i dajmo u svojim molitvama inače doma se sjetimo Elisavca, da Gospod vodi, da oživi, a trebamo u puno naših mjesta i zajednica upravo taj njegov zahvat. Izvolite sada, zauzmite vaše mjesta. Pastora Sašu ću zamoliti da kratko, eventualno još kaže par riječi i predstavi suradnike. On će nam kasnije donijeti i poruku kako smo najavili iz Božje riječi. Hvala. Za mene je privilegija i čast danas biti na ovom mjestu, kažem prvi put sam, iako sam dosta slušao o ovom mjestu, jer su naši starije braća i sestre pričali o toj saradnji, o tim mnogim blagoslovima koje je ova crkva donela nama i ta saradnja ili suradnja sa ovom crkvom, ali isto tako i verovatno mi i vama neke blagoslove. I upravo to jeste carstvo Božje, da blagosiljamo jedan drugoga. Da, zato smo danas i mi ovde, da mi budemo vama na blagoslov, vi nama, jednostavno da molimo jedan za drugoga, jer carstvo Božje je jednako za sve nas. Hteo bih da predstavim, onda će Miro par reči podeliti sa vama. Njega već poznajete, to je starešina ili moj zamenik koji kada ja nisam ovde, on vodi službe i veran je brat. Čuli ste ga, dobar propovednik, učitelj, inače. Janko, on ima duplu čast, tako da kažem, zato što to mi je šogor, ja sam mu dao moju sestru, da čuva moju sestru, s jedne strane, s druge strane je vođa naše omladine, stvarno blagosloven čovek, on zajedno sa svojom suprugom radi sa tinejdžerima i sa mladima i stvarno, otkako su oni preuzeli tu službu, ta služba se razvija, raste, na osnovu toliko koliko Pivnica ima stanovnika, nekada je imalo preko 6.000, sada je to oko 2.000. Vodi se kao da ima 3.000 stanovnika, ali nema toliko ljudi, zato što mnogi ljudi su emigrirali u Slovačku i otišli su tamo da rade. Ali ima dosta mladih ljudi i ovi mladi ljudi su zapaljeni za Hrista. Imamo jedan bend koji se zove Rema, ne znam da li ste čuli. To su stvarno blagosloveni mladi ljudi koji su se uhvatili jednom, samo tako sakupili, rekli želimo da služimo Gospodu, želimo da ga slavimo. Pre mjesec dana, 2 mjeseca je bila 10-godišnjica te grupe i ja sam bio od početka tamo, video sam kako su oni napreduvali i ne samo to, nego sada služe ne u našoj zemlji, po celoj našoj zemlji, ali i na drugim mestima kao što su Kraljeve kćeri, ko odlazi na Kraljeve kćeri, poznaje neke od njih. I ako nekad bude mogućnost da dođu ovde da sviraju, dogovorit ćemo se pa da služe više mladima, jer je to
malo brža muzika, izvinjavam se starijima, ali i stari su dobrodošli svakako, jer sada na 10-godišnjici bilo je mnogo i naših braća i sestara iz crkve, ali oni su blagoslov i za našu crkvu, ali uopšte za celu našu zemlju, tako da biti u pivnicama, u selu, malom selu, za mene je privilegija i čast i ja jesam seosko dete inače i volim da služim na takim mestima gde su sela, zato što u zadnje vreme svi nekako beže u gradove, sela se prazne i zato i nestaju uopšte crkve po selima, zato što stari umiru, mladi odu negde u druge gradove ili druge zemlje, ali trebamo se moliti i tražiti Božje lice i za Pivnice i sva naša sela i za Jelisavac također, jer Bog ima tamo ljude koji su gladni Hrista, treba do njih doći, treba im pokazati ko je Hrist i o tome bi ja i danas govorio, u stvari kako mi da pokažemo tog Hrista, da bi ga pokazali, mora se nešto dogoditi u našim životima i naš život treba da svedoči, ne naše reči. Dobro je govoriti ljudima, ali ono što ljudi gledaju jeste naš život, kako ja i ti živimo. Ali bi zamolio brata Mira da podeli nešto s nama. Božji blagoslov. Jako je bitno sa kakvim očekivanjem smo došli na ovo bogosluženje. Jer ono što čovjek očekuje, to će i dobiti. I čuo sam jedno svjedočanstvo, neki čovjek je bio bolestan i bio je neki gost koji je dao svjedočanstvo o tome kako ga Bog koristi, da preko njega Bog isceljuje. I svi su slušali i voleli su kad dođu takvi ljudi koji imaju dar isceljenja. I onda je on pozivao ljude da se mole. I onda je ovaj čovjek izašao i kaže, pita taj propovednik šta ti treba, on kaže treba mi molitva, ne znam, za ovo, za ono. On kaže dobro, i molio se za njega i kaže šta se desilo? Pa ništa. Pa šta si očekivao? Pa ništa. Pa si dobio. Tako da, jako je bitno šta očekujemo. Kad dolazimo u Božju reč, da li dolazimo sa očekivanjem, tamo ću se susresti sa živim Bogom. Da li ću tamo vidjeti svoga brata ili sestru? Da li ću tamo dobiti reč utehe ili ohrabrenja? Ja verujem da Bog to sve ima pripremljeno za nas. I reč utehe, i reč ohrabrenja, i reč koja će nas graditi. I mi smo tu došli da vas ohrabrimo, ali Pavle kaže, često mu se dešavalo kad je druge ohrabrivo, Bog koji teši je i njega utešio. I verujem da svi mi trebamo različite utehe, ohrabrenja. I ja bih samo pročitao jedan odeljak gdje kaže u drugoj poslanici Timoteju Pavle, gdje zahvaljuje Bogu za svoga saradnika Timoteja i kaže zahvaljujem Bogu kojemu služim kao i moji preci čistom savjesti, dok te se bez prestanka noć i dan sećam u svojim molitvama. Kad se setim tvojih suza, spopadne me vruća čežnja da te vidim, da se napunim radosti. I oživljujem sećanje na iskrenu veru koja je u tebi, na onu veru koja je najpre nastanila u tvojoj baki Lojdi i u tvojoj majci Euniki, a siguran sam i u tebi. On zahvaljuje za svog saradnika Timoteja i često ga naziva sinom u veri, jedinim iskrenim, odanim, vernim slugom, jer kaže, mnogi su me ostavili, ali Timotej je veran, služi Bogu. Ali kaže, ja se sećam te vere koje se nalaze u tebi, ali ta vera je najpre bila u tvojoj baki, onda u majci, a sad je u tebi. I tu vidimo 3 generacije. I ova crkva također ima jedno veliko duhovno nasleđe i veliki uticaj na celu bivšu Jugoslaviju, a možda i šire, a sigurno šire i zbog fakulteta i mnogi su prošli kroz ovu crkvu, ali je jako bitno i ono pitanje koje ja želim da postavim vama i sebi, a da li u nama živi ta vera? Vera naših otaca, naših predaka, a možda već si ti u situaciji da si baka ili deka, ili si majka, otac, a možda si sin kao ovaj Timotej, ali jako je bitno, a možda si prva generacija ili posljednja, ja često se susrećem da Bog mnoge koristi, mnogi pastori kad dođu, kao ovaj Gary Wilkerson kad je bio, on kaže, ne znam, 4. generacija, 5. sve pastori i Bog ih je koristio, ali neki nisu imali tu prednost ili tu privilegiju da budu 4., 5., nego su prva. Ja sam recimo prva u mojoj porodici, ali to me uvijek podsjeća na to Bog Abrahama, Isaka i Jakova. Negde uvijek počinje, a onda neko to nastavlja i ide dalje.
Bog je Bog generacija i On daje nasljeđe, daje nam veru. I jako je bitno kako živimo, jer sa našim životom ne utičemo samo na sebe i oni koji žive sada, nego utičemo i na buduće generacije, jer mi prenosimo neko nasljeđe. Isto kao ovdje na zemlji porodice, trudimo se da steknemo neko materijalno dobro koje ćemo ostaviti svojoj deci. I znate, najbogatije porodice po svetu su one koje su ostavljale generacije generacijama. I ono što mene zadivljuje jedan čovjek o kome je Bog dao jedno lepo svjedočanstvo, a to piše u Delima 13:36, a to je svjedočanstvo Davidu. Kaže, David je umro pošto je svoj život proveo služeći Bogu u svojoj generaciji. On je služio Bogu u svojoj generaciji. I to je lep epitaf, onako, na nadgrobni kamen. Jer ljudi ponekad razmišljaju šta će pisati na tom nadgrobnom kamenu, a Bog je ovdje dao takvu jednu lepo svjedočanstvo o njemu. Da je David ceo svoj život proživeo tako što je služio Bogu i služio je generaciju u kojoj je živeo. I on je ostavio jedno veliko nasljeđe, ali njegova molitva u 71. psalmu, i nemam vremena da to čitamo, i s tim ću završiti, pošto sam ja već propovedao pa da ne uzimam vremena, ali čisto da se zamislite, to je molitva starca. I ako ste već u određenim godinama, čitajte ovaj psalam. To je psalam ohrabrenja. A ako ste mladi, također čitajte jer doći ćete u te godine. I kaže ovako, 71. psalam, 17. stih, kaže, Bože, ti mi bijaše učitelj od mladosti moje. Znači, ako si mlad, Bog želi biti tvoj učitelj. I ako si u srednjim godinama, Bog želi biti tvoj učitelj. Ako si već u poznijim godinama, Bog je bio tvoj učitelj od mladosti. Nekome jeste, nekome možda nije, neko se obratio već u kasnijim godinama, ali On želi nas učiti. I kaže, i sve do sada naveštam čudesa tvoja. Zašto? Zato što ga je Bog učio i on je doživeo Božja čudesa. I on ih navešta, on govori drugima. Kaže, ni u starosti, kad posjedim, Bože, ne zapusti me, da kazujem mišicu tvoju, naraštaju novom i svima budućima silu tvoju. Jednostavno želi ne samo toj svojoj generaciji da služi, nego želi i sljedećim generacijama. On razmišlja o sljedećoj generaciji i razmišlja o budućim generacijama. Misli na tu treću generaciju. I Bog je Bog generacije. Jako je bitno to što nam je Bog dao, tu veru koju imamo, to je to naše nasljeđe ili nasljedstvo koje možemo i trebamo preneti našoj deci, ali ne samo našoj deci, nego i našim unučicima. Kad čitamo o kraljevima, mnogi kraljevi, ako su bili pobožni, čitav narod je bio pobožan. Ako su bili bezbožni, čitav narod je bio bezbožan. A onda se desilo odjednom, otac je bio bezbožan, a sin je odjednom služio Bogu. Pa kako je to moguće? A onda se pominje majka, a njegova majka je bila ta i ta, ili njegov deda, baka je bio taj i taj. Onda onako dobijete otkrivenje, najverovatnije ta baka i ta majka su mu služili, iako je otac bio veliki bezbožni. Zato je jako bitno da se molimo za nas, za našu veru, da budemo iskreni u veri, ali također i za naše buduće generacije, da im ostavimo u nasljeđe ono što je Bog uradio u našim životima. A kaže David, Bog je radio velika čudesa i ja ih objavljujem. Ja im želim govoriti šta je Bog uradio u mom životu. I onda Bog daje takav epitaf ili zaključak o njegovom životu, kaže, a David je poslužio Bogu, služio je Bogu čitavog života u svojoj generaciji. Znate, ima jedan događaj, s tim ću završiti, kad je Nobel, postoji ona Nobelova nagrada, Alfred Nobel, izmislio je ili pronašao je dinamit. I onda desilo se da sa dinamitom je bio rat, mnogi su poginuli, sve to, i u međuvremenu umro je njegov brat. Ali novinari su pogrešno zaključili koji je umro i napisali su epitaf, umro je Nobel koji je otkrio dinamit, koji je ubio na 1000 ljudi. I on kad je to pročitao, se zamislio i rekao, zar ja želim da po tome me ljudi pamte, kao ubicu 1000 ljudi. I onda je rešio da sav novac koji zaradi da izdvoji za tu Nobelovu nagradu, za otkriće i tako dalje.
Šta bi mi želeli, kakav da epitaf bude naš? Šta da mi ostavimo sljedećim generacijama? Šta Bog da kaže o nama? Ovo je Ivan koji je bio neveran, ili ovo je Ivan koji je bio veran i koji je svoju veru preneo na svoju decu, svoju unučiće. I gdje Bog može reći ja sam Bog Ivanov i njegove dece i tako dalje. Toliko od mene. Hvala Boži blagoslov. Prije nego što bilo što započnemo, želim da kažem samo par stvari. Mi jako dobro znamo da u Hristu Isusu nemamo samo spasenje koje smo dobili kroz priznanje svojim ustima i kroz svoju veru koju smo uzverovali da je on umro za naše grehe i spasio nas, nego Božja reč kaže u Isaiji da u njegovim ranama svako od nas ima isceljenje. I želio bih par stvari da kažem i onda na kraju ćemo se moliti upravo za to. Ja verujem da Bog želi da isceljuje i da isceljuje Božji narod, da Božji narod ima svedočanstvo i iskustvo sa živim Bogom. I reći ću samo dve stvari. Bog isceljuje i da bi Bog iscelio, ti ne treba da prevališ neki veliki put ili da dođe neki poznati brat koga si možda nekad slušao ili čitao o njemu, da bi položio svoje ruke na tebe, da bi se pomolio za tebe i da bi dobio isceljenje. Ti sam možeš da uzmeš autoritet imena Isus Hrist i da tražiš upravo ovo, da Bog isceli tebe. Ne mora niko da dođe. I to je ono što želim da vam kažem, da gde god da se nalazi, i Sotona napada i osjećaš neku bol i napadate sa raznim stvarima, razne stvari dolaze, želim da ti kažem da imaš, ako si Božje dete, imaš autoritet imena Isus Hrist. I u tom autoritetu možeš da se suprotstaviš samom Sotoni. Amen? Nemojmo se bojati tražiti, nemojmo se bojati suprotstaviti, jer mi imamo neko ko je najveći, ko je veći od bilo koga, ko ima svu vlast, kaže, i na nebu i na zemlji. I ne treba da se plašim i da verujem Gospodu. Znate šta, tako često odlazim u crkvu i vidim mnogo hrišćana bolesnih koji se pate, koji se žale stalno na to. Ne moramo da se žalimo. Treba da verujemo i da autoritetu imena Isus kažemo bolesti da se skloni iz našeg života. I želim par stvari da kažem. Ima ovdje ljudi koji imaju bolove ovdje u donjem delu leđa. Molit ćemo posle za vas. Ima tu ljudi koji imaju problem trnu, kako se kaže. Znate šta kad trnu ruke ili noge? Ima neki ljudi koji imaju problem s tim. Ima tu ljudi koji imaju problem, konstantan problem sa želucem i sa probavom, ali i sa kiselinom. Da se ja malo prebacim na srpsko-hrvatski, jer ja sam ipak Slovak. I još jednu stvar za koju ćemo moliti jeste da ima neki ljudi koji imaju konstantan problem sa glavoboljama. Želim da ti kažem danas da će se Bog isceliti. Ne zato što ću ja položiti ili moliti za tebe i položiti ili ja ili Miro ili Janko ruku na tebe. Nismo mi iscelitelji, naš Gospod iscelitelj. Ali želim da vam kažem, da vam pokažem koliko mi kao Božji narod se oslanjamo na sve drugo, a onda već kad nema izlaza, onda počnemo da tražimo i Gospodnju pomoć. Bilo čega, da li je to isceljenje, da li su to finansijski problemi, da li je to moja služba i bilo šta drugo. Prvo tražimo na raznim mjestima, a onda često dolazimo, već kad nema izlaza, već kad nema pomoći, onda Gospode tu sam. Ja sam to naučio jako dobro. Godinama sam se borio sa problemom želuca. Imao sam gastritis, ili kako se već zove, već ne znam kako se zove. Operisali su mi žuč i tako dalje, ne pričam. Dok jednom, dok sam bio sam i dok sam tražio Božje, to je to što želim danas da govorim, koliko je važno poznavati Hrista. Koliko je važno svakodnevno upoznavati njega. Da bi upoznavao njega ili da bi upoznao bilo koga, ti moraš da odvajaš vreme da budeš zajedno s tom osobom, je li tako? Da bi ja upoznao Damira, pastora, ja moram provesti neko vreme s njime. I
čim više vremena provodim s njime, tim više ga upoznajem. Tako je sa supružnicima. Čim više godina ste u braku, poznajete više i više svog supružnika. To je ono što je Bog kroz Isusa Hrista isplanirao za svakog jednog od nas. Moje pitanje je koliko vremena odvajaš da budeš sa ovom osobom dnevno. Koliko vremena? I čim više vremena odvajaš da budeš s njime, tim više će Bog i sam Isus Hrist da otvara svoju reč, da ti pokazuje svoju snagu, da te isceljuje, da menja tvoju situaciju, da menja tvoju situaciju u domu. Danas neki koji se ovdje nalaze imaju problem u svojoj vlastitoj kući. Ne znam da li imaš sa supružnikom ili sa djecom, ali imaš borbe. Gospod kaže, ja to vidim. Ali da bi te borbe nestali, da bi došlo promjena u tvom domu, moraš mene više da upoznaješ. Moraš mene više da se približiš. Ne postoji drugi način. I to je to što apostol Pavle govori u Filipljanima. Filipljanima je za mene jedna od najlepših knjiga, barem za mene. I ovdje sam kroz Filipljanima, dok sam studirao i dok sam se onako tražio sam sebe ovdje u ovoj knjizi, video u stvari šta Pavle govori i šta je Pavlov cilj Filipljanima što želi da kaže. Mi kao pentekostalci, tako se deklarišemo kao pentekostalci, ili harizmate govore o tome da treba da vidimo čudesa i znake i da u posljednjim vremenima će se to događati, jer to čujete dosta često, to kaže i Božja riječ. Međutim, zaboravljamo jednu stvar koju je Pavle jako dobro znao, a kroz to bi danas želeo da prođem. On odmah na početku u prvoj glavi ove poslanice Filipljanima govori o tome ovako, u 21. stihu. Za mene je uistinu život Hrist, a smrt dobitak. Ali ako mi je dalje živjeti u telu, to za mene znači plod, rad. Ne znam šta bi onda izabrao. Pritisnut sam i to s dve strane. Imam želju umreti i biti s Hristom, jer je to mnogo bolje. Brate Pavle, šta to pričaš? Nemoj da prizivaš smrt u svoj život. Mnogi bi tako rekli. Nemoj to da izgovara. Jer Božja reč kaže da u jeziku ima moć, da? Ali Pavle ne zove smrt, nego on želi da kaže šta za njega znači Hrist, a šta za njega znači to što daje ovaj svet. I on ovdje ove dve stvari jako jasno razdvaja. I to upravo u 3. glavi. Nemamo vremena da prolazimo kroz sve ovo, ali on onda u 2. glavi govori o tome da i sam Isus Hrist, on koji je bio božanske naravi, je bio spreman da umre za svakog jednog od nas. Prvo govori o tome da je on spreman umreti, onda govori o tome u 2. glavi da je Hrist bio spreman da umre za nas. I zato ga je Bog, kaže, uzdigao na najvišu visinu i dade mu jedinasto ime koje je iznad svakog drugog imena. Da se u Isusovom imenu pokloni svako koleno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića i da svaki jezik prizna na slavu Boga da je gospodar Isus Hrist. Amen. Aleluja. On je gospodar. Ako mi imamo to saznanje u svom srcu da je on gospodar, znači nema prepreke za njega. Nemoj sumnjati da on nema snage da te isceli. Ima snage i to želi da učini danas. On želi da promeni tvoju porodicu. On ima tu snagu. Zato što je gospodar svega. I na kraju svako koljeno će se pred njim pokloniti. Svako koljeno. Znate šta, ja sam godinama bio keramičar. Imao sam firmu i sada još malo radim i postavljam. Ja sam navikao da klečim po 10-ak sati dnevno. Naravno kad klečiš po 10-ak sati od dana, noge bole. Samo želim da vam kažem da kada sam shvatio koliko je bitno
u tom duhovnom smislu, da se uvek klanjam pred Gospodom, meni danas nije problem kada je slavljenje, kada je obožavanje Gospoda da kleknem pred njim. Da klečem koliko god treba. Zato što je on toga dostojan. Ti možeš telesno da klekneš, ti možeš da se duhovno pokloniš Gospodu. Jer je on gospodar svega. I o tome govori Pavle, da je Isus bio spreman da umre za nas. A u 3. glavi daje nama Pavle izazov. Jer govori o sebi i onda govori o svima o nama. Šta smo mi spremni učiniti za njega? I ovdje su neverovatne stvari koje on zapisuje. Odmah na početku 3. glave on govori o tome. Ako treba neko da se hvali o telu, onda bi prvi trebao ja da se hvali. I on onda opisuje zašto. I kaže ovako. Kaže, ako ko drugi misli, 4. stih u 3. glavi, da ima razloga u telo se uzdati, ja ih imam više. Obrezan 8. dan iz roda Izraelova, izabranog naroda, iz plemena Benjaminova, Hebrej od Hebreja, po zakonu Farizej, po revnosti progonite crkve. Slušajte sad ovu izjavu. Znači ovo sad šta sledi. Kaže, po pravednosti koja dolazi od zakona, besprekoran. Ako neko može da da takvu izjavu za sebe. Kaže, ako bi uzeo zakon, ja sam po tom zakonu bio besprekoran. Znate šta znači red besprekoran? Bez greške. Čist. Znate šta to pokazuje ovom čoveku pre nego što se obratio? Da je poštivao Božji zakon, da se držao Božjeg zakona do jednog zareza i tačke. Bio je spreman za taj zakon da učini sve, da umre za taj zakon. Da umre za tu pravednost koja dolazi po zakonu. Kaže, bio sam besprekoran, to kaže on samo sebi. Koliko od nas može da kaže pre nego što smo upoznali Hrista da je bio besprekoran? Ja ne mogu to da kažem da sam bio ovakav. On kaže o sebi da je stvarno bio takav. Farizej s farizeja. Znači ima čime da se hvali. I sada slušajte 7. stih. Ali sve šta mi je bilo vredno, to je u to vreme za njega bila vrednost. Životna vrednost. U šta je ulagao svoj novac, svoju mudrost, sve, svoje telo, sve je uložio u ovo. Kaže, u to vreme, to je bila moja vrednost. Nažalost, braćo i sestre, danas u današnje vreme, kada gledam mnoge hrišćane, vrednost, koja za njih jeste vrednost, je vrednost koju daje ovaj svet. Mene boli srce, ja volim Božji narod. Ja ne mogu da zamislim svoj duhovni život s time da nemam zajedništvo sa Božjim narodom. Ne mogu da ga zamislim. Ja uživam kad sam zajedno sa braćom i sestrama. Znate šta? Da li je to slavljenje, da li je to proučavanje Božje reči, da li je to samo da budemo zajedno i pričamo, da popijemo kafu? Ja uživam u tom zajedništvu. Nažalost, mnogima je vrednost koja se zovu Božja deca, jeste u ovom svetu i ono što donosi ovaj svet. A jedno od najvećih problema, znate šta je? Šta je jedno od najvećih problema? Da su i hrišćani spremni sve uraditi za to. Novac. Novac. Kada pogledate apostolove Pavlove poslanice, znate da apostol Pavle i sam Isus Hrist više govori o novcu i usporedbama o novcu ne govori. To je zanimljivo. A i sam apostol Pavle kaže da se Božja deca paze tog mamona. Znači, već u to vreme je to bilo opasno. I opasno znači za svaku generaciju. I mnogi ljudi, ne znam kako od vas, ali iz naše zemlje, odlaze samo, kako se to kaže, trbuhom, samo zbog novca. Ja često pitam ove ljude, ja nikad nisam protiv, ako te Bog negdje šalje da odeš.
Možda je to i da zaradiš novac. Da li si siguran? Znate šta? 90% hrišćana će ti reći da nije ništa, uopšte sigurno i to da li posluša. Jednostavno takva je potreba. Kakvog zaključka onda možemo doći? To radi ovaj sve. Ako je on gospodar, kao što smo čitali svega, zar on ne može da se pobrine za mene? Da sam ja njemu takav problem i moja porodica? Znate šta, ja sam to iskusio i mi u pivnicama. Znate šta, pivnica je selo. Izvinjavam se, Selendra, jeste. Ne vređe, kaže mi sam. Nije, ne? Ali selo, razumete? Ljudi beže, he? Dobro, nek se snima, he? Mogu ih da me kamenuju zbog toga ako hoće. Ali tako su situacije kod nas. Ljude beže. Otprilike za poslednjih 3-4 godine oko 500 do 600 ljudi je otišao, ako ne i više, iz pivnica za Slovačku, zato što lako mogu da dobiju papire, idu tamo da rade. Što želim da vam kažem? Iz naše crkve imate mlade na vaše parove, imate mlade ljudi. Samo jedna devojka je sada otišla u Slovačku, inače ostali su. Kad bi vam pričao svima nama, i o meni, i o Janku, i o mojoj ženi, kako je dobila posao. To su neverovatne priče. To je nešto da Bog se brine za svoj narod, razumete? Tako malo u selu, svi rade, svi imaju neki posao. Nemaju ogromne novce, ali imaju da prežive i oni i njihove porodice. I za mene je to dovoljan znak da se Bog brine za svoju djecu. A to što bi mi želeli nove kuće, nije mi dosta jedna kola, pa ajde još jedna, pa posle 3 godine, ajde. Naravno da ćemo biti zarobljeni sa mnogim stvarima. I ono što sa čime nas bombardiraju reklame, ako danas nemaš telefon, touch, ili iPad, ili ne znam ja šta, to nas sve tera. Da naše srce zavoli takve stvari. Ja znam da vi niste ovde takvi ovde, jel da? Ovo samo kod nas u Srbiji. Ali takva jeste situacija. Ali ja drugačije to vidim. Ako sam Božje dete, ako ja lično poznajem Isusa Hrista, ne samo kao svog spasitelja, nego onoga koji se brine za mene, ja znam. To je to što apostol Pavle ovde govori. On kaže, sve ono što mi je nekad bilo dragoceno, sada je izgubilo vrednost u mojim očima, jel tako kaže? I on kaže, ja to smatram za blato ili smeće. Hoće pogledati na blato ili smeće, obilazimo to, smrdi, odlaziš od toga. Drugim rečima, Pavle želi da kaže, sve te stvari meni sada smrde. Ja ne mogu njima da uživam. Moj život jeste drugačiji. Ja želim nešto drugačije. I onda dolazimo do stiha koji jeste stvarno dubok, koji u stvari pokazuje, ajde tako da kažem, pravi redosled stvari kako treba da bude u našem životu. Većinom, naravno, ja želim da vidim Božje čudesa. Pentekostalci o tome pričaju, o čudesima i o znacima harizmate, da vidimo kako su ljudi isceljeni, da mrtvi ustaju, da se događaju stvari, da su ljudi promenjeni, da nestaje rad, da hromi hodaju. Ko to od nas ne želi? To želim da vidim. Ja živim da vidim takve stvari. A znate šta apostol Pavle kaže o tome? To nije najbitnija stvar. I on postavlja jasan redosled. I ovo je za mene bilo otkrivenje koje sam često čitao ovde. Čitao sam ove stihove, ali nisam ih razumeo. I kada je došao neki propovednik koji bi stvarno delovao takvim stvarima, bio je onako pun elana, bio je pun vere i video sam kako Bog radi neke stvari, onda i moje srce još više je želelo to. Ali nekako me Gospod uvek vraćao
na ovaj stih. Dok jednom Duh Sveti, bez Duha Svetoga nema otkrivenja. Amen. Bez Duha Svetoga ne možemo da razumemo ovu reč. Znate šta, možemo imati komentari razni priručnici su dobri, knjige su dobre. Ali dok Sveti Duh ne razjasni to u našem srcu i ne otkrije nam, nema to tu snagu. I onda apostol Pavle dolazi, 8. stih kaže ovako: što više sve sada gubi u moje ceni svoju vrednost zbog najveće prednosti spoznaje Hrista Isusa, moga Gospoda. Radi njega sam sve žrtvovao i sve smatram blatom. Zašto? Da Hrista pridobijem i da budem u njemu ne pravednošću koja bi bila moja, onom koja dolazi od zakona, nego onom koja se dobiva po veri u Hrista, pravednošću koja dolazi od Boga na osnovu vere. Ne na osnovu toga u kojoj ja denominaciji pripadam. Ili možda je moj tata pastor, ili možda je neki sluga, ili dobro sviram, ili dobro propovedam. Ne po tome. Moja pravednost dolazi po veri. Znate šta znači vera? Iskoračiti u nešto što je nepoznato. Verovati samo njemu. Ono što je uradio Petar. Iskoračio sve dok je verovao Hristu. On je hodao po tome. Sve mu je bilo moguće. Vera ne znači da Bog treba da uradi nešto za mene. Moja vera znači da ja treba da iskoračim. Razumete? Vera znači ja pravim prvi korak prema njemu. I verujem mu za sve. Gde god da me on zove, ja mu verujem, ali ja moram prvi da iskoračim u to. Kao Božji narod, kao Božja deca, svako od nas to mora da shvati. Da li je pastor, da li je običan vernik, da li samo peva u crkvi, da li samo radi sa omladinom, to svi moramo da razumemo i tako da živimo svakodnevno. Hodamo verom, ne viđenjem. Hodamo verom. Da li je tako u našim životima? Znate šta? U životima učenicima je bilo tako. I nije čudo da tadašnjih 12 apostola i 12 učenika je promenilo tadašnji svet. Neverovatno. Ali kod nas u Srbiji tako malo hrišćana ima. Šta mi možemo da... Znate to, poznajete to. A u Hrvatskoj ima nas malo više, ali šta mi možemo da uradimo? Svašta možemo da uradimo sa Hristom. Celu našu zemlju možemo da preokrenemo sa Hristom. Bez njega ne. Sa njim da. I zato apostol Pavle kaže ovoj poslanicima ono što je najbitnije, kaže ovako. I postavlja red, 10. stih. Da iskusim njega. Da iskusim njega. To je prva stvar. Mnogi hrišćani bi ovaj stih malo zamenili. Znate kako bi rekli? Da iskusim silu njegovog uskrsnuća, pa tek onda da iskusim njega. I tu je danas problem. Tu se danas nalazimo u problemu. Jer kad bi svaki od nas prvo želeo da iskusi njega još više, svaki dan, sve bi se menjalo. Ne, ja želim da iskusim njegovu silu. Da, i to ima svoje mjesto. Ali apostol Pavle kaže, ne, ja želim da iskusim njega. Originalni prevod ovdje kaže, želim da ga upoznam. Znate, kad sam ovo čitao, do ovog momenta, kada apostol Pavle ovo piše Filipljanima, do tog momenta, već 1000 ljudi se obratilo preko njega, preko njegove službe. Već 1000 ljudi, možda i više je bilo isceljeno. Mrtvi su ili podizani. Hromi su hodali. I onda dok sam čitao ovaj tekst, ovo, da iskusim njega, razmišljam, čekaj, o čemu ti pričaš sada? Pa zar ga do sad nisi iskusio? Koliko imaš dobrog iskustva s Bogom, sad želiš da ga upoznaš, ali sad ga do sad nisi poznao. I onda u stvari Duh Sveti mi je jasno otkrio koliko je bitno i šta želi Pavle da naglasi u tom upoznavanju. Da nikad dovoljno.
kraja našeg života ćemo upoznavati. Ali to i jeste smisao. Jer kada upoznaš njega, posle toga dolazi sila njegovog vaskrsenja. Razumete? Jer kad upoznaš njega, kakav on jeste, kakvo je njegovo srce, onda će Duh Sveti kroz tvoj život raditi ono što je Bog isplanirao. Amen. Želim upoznati njega. I meni su se tada otvorile oči. Onda sam počeo da molim i da govorim, Gospode, želim da imam ovakvo srce, ovakav stav, da te svakodnevno upoznajem još više. Da mi nikad ne bude dovoljno. Jer na svoje vlastite oči u našoj zemlji sam video kako mnogi pastori, nažalost, mnoge vođe padaju u ovoj oblasti. Jer su počeli da ga upoznaju dublje. U jednom momentu, znate šta se dogodilo? Počeli su da grade svoje carstvo. Mene lično to boli. Zato što sam onda video kako se kod nas, to govorim za našu zemlju, kako se kod nas crkve cepe, kako su povređena Božja deca. Bilo mi je teško kad sam video kako se vraćaju ovaj svijet. Jer u jednom momentu su poznavali, jer su dao poznanje njega. Kada su došli do jednog nivoa, gdje su već postali snažni, onda su pomislili, pa sad više toliko ne treba Hrista. Mogu ja nešto svojom snagom. I onda kad radimo stvari svojom snagom, onda znate šta se događa? Zabrljamo te stvari. Ja to znam po svom ličnom životu. Kada radim nešto u svojoj snazi, nisam. Onda moram da činim pokajanje, onda moram da se vratim na to da sam pao, moram da tražim oproštenje i moram da idem dalje. Zato apostol Pavle kaže, ja ga dosta nisam upoznao, želim još više da ga upoznajem. To je, znate šta, to je smisao našeg života. Ne da se 1000 ljudi obrati kroz mene, ne da imam tu najbolju službu, da je svi poznaju. Smisao moga života je da poznajem Boga. Dok sam o ovome razmišljao, Duh Sveti mi kaže ovako. Kada bi bila ovo jedina stvar, samo da mi evo svoj život. Kako misliš bilo bi dobro? A da se ljudi obraćaju, a da su naše crkve pune? Ne. Ja ti kažem, kada bi bila ovo jedina stvar koju bi ti radio do kraja svoga života, da se meni približavaš još više i da mene upoznaš. Onda sam shvatio koliko me Gospod voli. Onda sam shvatio koliko je njemu važno da ja budem u dobrom odnosu s njim. Sve ostalo onda radi. Ali ga stvarno poznajem. Ovo nije da te bijem po glavi, ovo je da te ohrabrim. Ja sam s ovim bio ohrabren. Ovo nije mene uvelo u neku depresiju, nego me ohrabrilo da Gospoda traži više. Znate šta, svaki od nas imamo razne probleme. Jer imate probleme u životu. Ako nemate, ja imam dovoljno, mogu vam dati malo. Ako nemate, svi imamo probleme, borimo se u ovom životu. Rešavamo stvari. Ali želim da vam kažem, vama, sebi danas, ne znam po koji put, ponovo, nemojmo da zaboravimo da razvijamo duboki smisli, da ga upoznajemo svakodnevno. Braće i sestre, zanemari sve ono što ti čeka taj dan. Odvoji vreme za Gospoda, traži njegovo lice i reci, želim da te upoznam. Želim da upoznam tvoju ljubav. Želim da upoznam kako si ti volao da ja mogu tako voleti. Jer bez Duha Svetoga ne možemo voleti, jel da? Kaže Rimljanima 5. glava da kroz Duha Svetog je Božja ljubav izlivena u naša srca. Znači, bez Duha Svetoga nema ljubav. Želim još više da te upoznam. I tek onda apostol Pavle kaže, znači da iskusim njega u 10. glavi, da iskusim silu njegovog vaskrsenja. Ovdje kad se zaustavimo ovdje, hrišćani to najviše žele, da? O, sila! Još mi pentekostalci, jel da? Jel da ili ne?
Želimo da vidimo kako Bog isceljuje ljude. Ja to želim da vidim na ulicama da Bog isceljuje ljude, kada budem stavio i molio i govorio o Hristu. Zbog njega, zbog njegovog carstva, ne zato da bi ja izgradio svoje ime. Šta ja mogu izgraditi? Ništa. Isus Hrist kaže, i ne možete ništa učiniti bez mene. Jovan 15. glava. Ništa ne možete uraditi bez mene. Ako je ništa, onda je ništa. Jednostavno. Ne treba tu puno da se objašnjava. Ne možemo ništa bez njega. I onda hrišćani, ovo je prava stvar. Silu njegovog vaskrsenja. Naravno, i to trebamo. Jer bez njegove sile neće se pokrenuti stvari u našim selima, u našim gradovima, po našim crkvama. Jel da? Neće se ni hrišćani pomeriti sa tog mesta da, ako nema sile Božje. Šta je sila njegovog vaskrsenja? Duh Sveti. Kaže, kada ja odem svome Ocu, ja ću vam poslati obećanje. Duha Svetoga, koji će vas uvesti u svaku istinu. I koji će kroz vaš život raditi stvari, otkrivati vam stvari, pokretati stvari. To je sila njegovog vaskrsenja. I to želim ja u mom životu. I onda dolazimo po treću stvar. Koju baš hrišćani, ako bi mogla ova treća stvar malo da se preskoči. Šta piše treća stvar? Imati udeo u njegovim patnjama. Pavle, ako može ovo malo da se preskoči. Da ja poznajem tebe, da ja imam tvoju silu, ali da nemam patnje u životu. Isus Hrist kaže, mene su progonili, vas je progonili. Moje pitanje danas jeste, da li si spreman, kao Pavle kaže, spreman sam. Onda hrišćani kažu ovako, jel da? Svi su spremni, Ali kada nas Gospod iskuša, malo iskuša našu veru, malo iskuša, tu našu patnju, znate do kakvog saznanja dolazimo? Da kada dođe patnja, mi šta radimo? Hvala ti, Gospode, haleluja. Gunđalo, pa zašto baš sada, pa zašto baš ja kroz ovo prolazim? A Gospode, ja sam ti veran i odlazim svaku nedelju u crkvu, zašto baš ja? Ja se naslušam, znate koliko toga? A znate još od koga se to nasluša? Od samog sebe. Da ja gunđam isto ponekad. Ti si pastore svedi, nisam svedi, ja gunđam ponekad kada dođe problemi i pastor. I onda Duh Sveti mi to pokaže, pa i ti gunđaš. Prestani da gunđaš. Imaj udeo u tom. Ali stvarno želimo da imamo udeo. Znate šta? Ovo je paket 3 u 1. Ko pije tu kafu 3 u 1? To vam je isto tako. Neko pije možda 2 u 1, evo i tamo šećer. Ali ide takav paket. Ne samo sila, nego prva i najvažnija stvar jeste upoznavanje njega svakodnevno još više i više. Odvoj vreme za to. To ne ide tako što ćeš dolaziti samo nedeljom u crkvu. To je dobro. Ja ohrabrujem Božju decu. Uvek dolaze i na molitvu i u crkvu. Jer tu zajedno radimo. Da, odvoj vreme. Bez obzira koliko ima obaveza. Šta te pritiska? Koliko komšija dolazi. Odvoj vreme. Kaži ne. Gospode, ovo je moje vreme. Znate šta? Kad to naučimo, da disciplinujemo sami sebe. Znate šta se događa? Pogodi se to. Kada prođe jedan dan, da nema se nešto spomni. Jer kad njega upoznaješ kakav on jeste, kako to njegovo carstvo funkcioniše, i kada osjetiš, koliko te on voli, koliko on brine o tebi, ti to nećeš puštati. Neće te interesirati ovaj sve. I ono što nudi ovaj sve. Znate šta, oni koji pobegnu u Švedsku, u Nemačku i tako da i tamo ima problema. Tek tamo će se susretati već sada sa nekim problemima.
Ali kada si tamo gde te danas Gospod postavio i kada ga upoznaješ lično, Bog će raditi predivne stvari u tvom životu i u tvojoj porodici. Ja to stvarno verujem, ja sam to zaživio. Oni koji stvarno vole Gospoda i koji svakodnevno njega upoznaju, bez obzira koliko obaveze ima. Znate šta, kad razmišljam o tome šta me sve sutra čeka, glava bi me bolela. Ali znate koja je moja odluka? Gospode, sutrašnji dan pripada tebi. Ja ne znam kako ću sve to stići. Nije bitno da li ću sve stići. Ja ne znam kako vi, ali za mene je to najbolji deo dana, da upoznaješ njega, da upoznajemo njega. Ali druga stvar jeste poznavati silu, ali budemo spremni. Jer nas Gospod kuša da stvarno u tim patnjama budemo verni. Kada dođu neke stvari koje Gospod dozvoli u naš život, da mu ostanemo verni, da prođemo kroz to kao pobednici, da ne gunđamo kao izraelski narod, nego da zahvaljujem, jer kaže tako Solunjanima, zahvaljujte u svemu Gospodu, onda tako radimo. Amen. Jesmo spremni to da promenimo već od danas u našem životu? Da ga upoznajemo više. Ajde sada da se molimo i da tražimo njegovo lice. Ja ću se moliti. Ja bih zamolio vas da tamo gdje jeste na vašim mjestima, da ne slušate ono što se ja samo molim, nego da vi tražite ono što ti je Gospod danas govorio. Ja verujem da ćete pokazati koliko te voli. I onda ćemo moliti za bolesne. Ja verujem da Isus Hrist je danas na ovom mjestu. Njegov Sveti Duh je danas. I znate šta verujem? Da je sila njegovog vaskrsenja danas prisutna. I da on želi da se dotakne tvog života. Nećemo, ne bojte se dugačko moliti. Jednostavna, kratka molitva vere. Da tražimo Božje isceljenje. Zajedno ja i ti u tvom životu. Iako, Janko, ono što sam rekao i na početku, ako postoje neke ove bolesti koje sam spomenuo i neke bolesti možda koje nisu, možeš slobodno da izađeš. Stavit ćemo ruke na tebe, tražit ćemo Božji doticaj i Bog će se doticati tvog života. Ali, Gospode, mi ovdje pred tobom stojimo zato što te volimo. Zato što si ti najdragoceniji u našem životu. Ti si Gospodar naš. Ti si naš Otac. Aleluja. Ti si naš Spasitelj. Aleluja. Ti si naš iscelitelj, Gospode. Kome ćemo ići ako ne tebi? Koga ćemo slaviti ako ne tebe, Gospode? I ono što je želja moga srca, Gospode, za mene, za moj život, ja želim više da te upoznajem. Do kraja svog života želim da odvajam vreme s tobom. Želim da imam taj tihi čas s tobom. Ne želim da prođe ni jedan dan da neću upoznati tvoj karakter, da neću upoznati tvoju ljubav ili bilo šta mi ti pokazivao. Gospode, želim te više upoznavati. Želim se približiti više tebi. A to je moja molitva za moju braću i sestre, da te upoznajemo više. Jer kada te više upoznamo, tada tvoj Sveti Duh će više delovati kroz naše živote. Gospode, te stvari koje su nam bile bitne u našem životu i koje su nas svezavale za ovaj svet, nestaće. Ti će nas osloboditi, Gospode, i daćeš, Gospode, jasne vizije, Gospode, jasne proročke reči u naš život, kroz koji će nas voditi, gdje ćemo mi biti blagoslov za naše roditelje, za našu decu, za naše komšije, za naše gradove i sela. Aleluja, za naše zemlje u kojoj se nam postavio, Gospode. Želimo da te upoznajemo još više, Gospode. Želimo također i silu tvoju da upoznajemo. Želimo da vidimo kako ti deluješ i kako se tvoje carstvo širi, gdje god da odemo, Gospode. Haleluja. Kad odemo na radno mjesto, želimo da nam ti pokažeš ljude kojima ćemo govoriti o tebi, za koje ćemo moliti, jer ko će tim ljudima govoriti ako ne mi?
jer si nas tamo postavio, Gospode. Molim te sada da svaki strah koji postoji u bilo kom životu, strah od govorenja ljudima, strah od toga da se govori o tebi, da bude slomljen u ime Isusa Hrista. Nema straha. Slobodno i sa radošću ćemo govoriti o tebi, tamo gdje si nas ti postavio. Haleluja. Želimo da govorimo o tvojem carstvu. I želimo da vidimo kada mi stavimo naše ruke i kada molimo za ljude, kako su ljudi promenjeni, isceljeni, dotaknuti tvojim Duhom Svetim, Gospode. Haleluja. Hvala ti za tvoj milost i za tvoj ljubav. Ali, Gospode, također želimo da budemo spremni sve dati za tebe. Gospode, želimo trpeti, ali ako je potrebno, želimo i umreti za tebe. Želimo biti spremni sve da učinimo za tebe, jer ti si to uradio za nas, Gospode. Molim te, daj nam snage. Kad se nađemo u takvoj situaciji, da ti ostanemo verni i poslušni. Kada nas podsmevaju, da mi ljudima blagosiljamo. Haleluja. Hvala ti, Isuse, za tvoju prisutnost, hvala ti za tvoga Svetoga Duha, hvala ti za tvoju ljubav koju nam svakodnevno pokazuješ. Hvala ti za tvoju brigu, Gospode, svakodnevno u našem životu. Gospode, želimo, sada se molimo da se dotakneš ljudi. Ko treba iscelenje, molim vas, dođite napred i molit ćemo se za vas. Nemoj očekivati ništa od nas i ništa ne dajemo. Isus Hrist je taj koji će se dotaći. Mi ćemo jednostavno moliti, nećemo tresti glave, nećemo gurati ljude dole, jer to nije potrebno. Gospod je taj koji se dotiče. Jednostavno ćemo moliti za vas i Gospod će se dotaći tvog tela, tvoje situacije u porodici. Ja sam rekao da ima tu ljudi koji imaju problem u porodici i ja verujem da Bog može da promeni upravo tvog supruga, tvoju decu, tvoju suprugu, kogod da je u tvojoj porodici. Zato što kada njega upoznaš, upravo ta tvoja porodica će poznavati Hrista kroz tebe. Haleluja. Haleluja.